Amasathana angazama ukusicima sibale sabomoya. Ngoba uyazama onke emalanga. Kristu abekhaya ushokapha sicela uNkulunkulu phizintela lo phizintela wabo namhlanje sithi asifuna ukuthi kusale nje kungenamuntu lothi Jesu. Kodwa Kristu akhona. Ngiyacela nabantu awubamba sibambelele uNkulunkulu. Kristu Jesu sibambe uNkulunkulu. Yena yedwa ahambe nathi. Bantu sibafuna ibane bakhanyisa. Ngomakhandlela bakhanyisa inyoka yabo bakhotha wenza ngathi into letitsite. Thina sakhe asithi isibana ngoba Kristu. La sofa masumenyeteleke khona empomelo. Abe khona Kristu. Sinkosi moya. Ahlala uNkulunkulu kumema bekhaya. Uve kumnandi behlala na Kristu hayi bebesontela. Domema yena namhlaseni. I'm Kristu phila. I'm Kristu phila. I'm Kristu. Hlala njalo sibekile bani. Uphila wethu. Uphila wethu. Yawethu nomncane. Usiphe amandla. Khona wethu. Nomaphi. Somdeni yethu la sobona kuhlangane khona masipha lomakhaya ngiyabhizidela. Awubona sokuhlangana sokubhekise bonke. Kathi Kristu. Sawuthumela sibabeke. Nawe ukhona la ngekhaya. Uyamfuna uNkulunkulu. Uyamthanda Kristu Jesu. Izamagama namazame wamemukela Kristu. Tawufika la khona ungasakhoni. Nawe yekela lethuba lasiphila. Kapito ubeka umono lapha 11 verse 2, 3, 4, 5, 6. Roma 10, 20, 21. Verse Roma 11, 2, 3, 4, 5, 6. 7 amfundzela losathunde nayo. Ngiyakholwa bakhona phansi. Isaya waba nesibinzi nakamemetela livi laNkulunkulu athi ngakholwa kulabo labe bangangifuni ngatibonakalisa kulabo labe bangangiceli kodwa ngaIsrayeli uthi lonke lilanga ngelulela tandlatami esiveni lesingalaleli nalesinenkani. Baba liyaphila livi lakho. Sanibonga uNkulunkulu mongcwele. Thatha basekhaya. Lento umsebenzi. Sikhona babekhula so manje kusemanje. Libona lebhilide. Babe lothike lenkemba ledlula inkemba lelolo elihlangothi todimile. Lenza ngisho ihamela kanibhidlite babelonga kufuni empilweni yamunye nangamunye nakimi eligcobo uze ngithunyiswa nakuphakanyiswa nakho ligama
ubonakale wena uMkristu Nkosi egameni laKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Phinda umfundzele. Na Isaya wabanesibindi nakabemetela livi laNkulunkulu athi ngakholwa kulabo labebanga ngemfuyo. Ngatibonakalisa kulabo labebanga ngangiceli. Ukhuluma Isaya, ukhuluma kungumlomo kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu lesikhathi uyakhuluma ngemuntu, nibona ngathi umuntu kana kusiye seNkulunkulu ucobo lakhe uphakathi kwebantu. Uyakhuluma akana uthatha uNkulunkulu silonele ngaphandle lesingakwadi ukukhuluma ulimi ngoba ndawo sisiloyiwe. Nithi kushothi siloloya lesibani la sonke nisake savuleka nisakhuluma kodwa uNkulunkulu usebenzisa umuntu lomunye ezelelekile lesinye isikhathi asasingakhuluma lo muntu labaye bathi besingakuva sikuthathe sikuthini lokhulunywa kulo. Hallelujah. Fonza. Na Isaya wabanesibindi nakabemetela livi laNkulunkulu athi ngakholwa kulabo labebanga ngemfuyo. Usingathola ngilabo babangangifuni kusho uNkulunkulu. Ukhuluma uthi isahamba ukukhuluma esiveni, ukhulume kubazalwane, ukhuluma uthi mshoma Israel abeka angasamfuni mina bangithola labo bangangifuni. Labo sinawukhuluma ngekhola siyabona leyo khona le yabo gogo nabo mkhulu. Leyo khona le yethu imphula abantu labangathi sibendana. Mina ngisenemali angiboni singamfunela uNkulunkulu. Uthi bengathola ngilabo babangangifuni qhubeka. Ngatibonakalisa kulabo labebanga ngangiceli. Ngatibonakalisa kulabo bangangiceli. Beva sebaneshiselo bathi ngiyafuna khona lento sengiyayiva. Ngiyasengiyamfuna uNkulunkulu konje malangeni abengamfuni noma ngawusijela uJesu akathengiswa ngoba live lakhe shito njalo lithi akathengwa nangemali akathengwa nangegolide. Uzathi wotani kimi nile nomile nalemkhathele. Nilokuthenga ngaphandle kwemali. Hallelujah. Usike mina ngathola ngabangangiceli. Hallelujah. Abasonzelela. 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 Funa. Uqedwa sibindi bazalwane. Mina ufuna ukuqeda sibindi umuntu umhlasele. Nafuna ukuqeda sibindi umuntu ukhuluma emanga. Nafuna ukuqeda sibindi umuntu yena tindvo latawena ukuthi evela zosikhuluko lakekho. Baze bebe semakhasi la bona balunta kusini lengayithola bazama ukubolela sibindi sokukhola uNkulunkulu. Baze bakutshela ufuna lapha lo uNkulunkulu lapha kalungi. Bambeke amabala kodwa sonke simembetela uNkulunkulu. Kodwa kusinga ngasibindi usinama bese bamhlabe nangani. Lo uNkulunkulu azahlatshwa ngayo yonke into kodwa kube nesibindi. Ngoba nesibindi Isaya wamemetela kubanjani Fonda? Athi ngakholwa kulabo labebanga ngemfuyo. Hallelujah. Thole kazi bangafuni shoko uNkulunkulu. Sokuba betive. Bangitholile. Sangisebanga bangafuni. Bantu lentekuko. Bazalwane beva. Ukopha umvale ngaphandle. Asiyabona ikhona inzaba leKristu Jesu. Uyabona ikhona imbolo ngiyibonile. Basabala ngekhazi sonke. Bathi sine lento sesijwayele lokuhlala la kuNkulunkulu. Sesijwayele nekuva emaphimbo. Ebantu bafundisa abafundisi sesibajwayele kodwa uthi uNkulunkulu hamba batshele Isaya ukuthi mina bangitholile labe bangangifuni. Wasekwende kanjani futhi? Ngatibonakalisa kulabo Ngatibonakalisa kule bangangiceli.
ususenkingeni mhlawumbe ukhohle ngisho ukuthandaza ungamethembi ngisho uNkulunkulu ukuthi angase ayichaze le nkinga lokuyo abese uNkulunkulu uyavela azasomye inhlanhla yemaphi ngathi sengihamba kasokana kade senkulunkulu zonke ibonakalisile ngabantu bathanda ukusebenzisa inhlanhla la ngekho khona bakhohle semusa waNkulunkulu akusiyo inhlanhla zonke ibonakalisile uNkulunkulu abangamceli usizana usenkinga wakhohlwa oh Nkosi yami haleluya wakhohlwa nebufakazi lokuhlala bomsike empilweni yami balo ilecture noma umfundisi bekasifundisa nase Bible school angikhohlwa lokufakazi lokho angimazi noma sekhona emhlabeni noma sokwendlula lo mfundisi akhuluma athi kwathi ekhasi nebusuku sasuke eSouth Africa abuyele evenda kubo eLesotho wawaseLesotho wathi nangisekhasi nekhathi endleleni ebusuku ubuye emsebenzini waNkulunkulu senze ekhasi nekhathi nje la kalashaba kunalutho uthi angathi ngoba sithi usathane ngemadimonisti akhe uyasebenza ngalesikhathi akabanga uNkulunkulu akekho ukuthi amkhohlwa mhlambe ukuthatha ngoba lelinye ekhathi ngoba liyamfuna yadibonakalisa uNkulunkulu somfundisi noma wakhumule amabreak lo kwemimoya noma mhlambe kwamhlasela ngokuthi etelo ngoba bekayedwa la motweni uthi imoto yanhlanhlatheka yahamba yavilita yashaya umfula yawuwelela ngesheya wabhonga wona amasondlo kwenteka lokwa nalokwa kodwa ngoba ngathi bonakalisa ke bangangcele usukwazi kulomzuzu seyimile imoto ithulile kulo mnyama loyo akunagesi ngoba kusibona semgwaqweni kulaka la shame ude nemakwana gesi kulo mgwaqo lo sitawubona khanya umgwaqo kude sobona amathoza lamthu afike kule moto usapho semsaba nephuma la ngekhathi ngoba ngathi nosankhona khona kunahlwa letini bekusete nezinto lethi vele ithi sitshela ukuthi la usenza lethi usulo umzuzu ngeva lamadvodza afika avula sivalo angathi kwafika ngavele besangalashomesha usale noma beba usaba sakusenanzaba noma sekungenteka avela sindoda aba anasafika akakhuluma lutho afike asasa bojele la motweni ashwila amasondvo ashwila phakamisa imoto aphethe amasondvo lamasha la madvodza lamabili afika khatha amasondvo abiza afasa netipanela ngabo Hillspan afasa amadvodza khatha onke amasondvo asazama ngoba le moto lasekhona yangaselula ngoba ayibonile indlela ayayathi ngoba kusemadvodza semhlabeni ayizama ukuyibuka silayita uhamba khona seyibuyele emuva lemgwaqweni la isuka emakhaya khona yaveba yahamba athi sathana ucedzile kanti kunemanga ucala umsebenzi sawufuna kufaka zithole amagonya sihambe ngoba ngathola kulabe bangamangifundi atibonakala kulabe bangamceli shongolongolo usafundisa ngasinangibuda ngithi ngibobani Nkosi yami kumbe ngakhona ukuthi bathi asidingi ukuthi usathi thina sithunywe ukuthi sitokusida bathunywa bani bengathi usulapha ngaphandle kwaNkulunkulu lothoma nabo usibayifushisa baba imoto bayizama babe iphila phela beyibonakala usingazama ukuthi bayibuka ukuthi hamba kahle safaka reverse baze bayibeka emgwaqweni base bathi chubeka ndoda nelihambo lwakho sekude thina besithunywe lokho emathayila amasha
mhlawumbe lo wakhe bese aya nabani impama kodwa uNkulunkulu ahlethe ezulwini wathi lo udzinga lo msebenzi wambeke wona akadzinge emathayi mhlawumbe asabe aphesha udzinga brand new ngabe wawethe umsebenzi wami thola ubufakazi bazalwane nalamuhla ukuthi noma bese diploma ekwani esingenxa le lecture beyifundisa hayi isikole babe ngiyasima ngiyahamba lokho ubufakazi bemadvodza laqhamuka from nowhere sokuthi tibonga masisi nasinatibonga asingeke sitshele sisibaka abantu lesithatshela kona sitfunyiwe sitshele konke ukuthi uthingani kwathiwa sitokusita ngabo uNkulunkulu uyathi ukuthi uthingani. Hallelujah. Nani with us speaks. With us speaks. With us speaks. Now verse bakukhuluma basho silonkulunkulu lo yini yona lendlela yendawo. Usodwa ngiyathi ukhuluma kahle baba wathi ulabe bangangifone. Nalabe bangangicele ngifikele. Hallelujah. Kubeka kuthi la ku lo level 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 usiphinde nje khona la chapter 11 umbhalo uthi umuntu lokholwa kuye angeke ajabhiswe. 2 3 4 5 6 11 chapter 11 verse 2 uNkulunkulu akazange asilahle isibhe sakhe lasikhetha ngani. Anathi yini ukuthi umbhalo uthi nga Elijah nakamangalela ema-Israyeli kuNkulunkulu wathi Nkosi sibabubulela abaprofeti bakho babhidlita emalathi akho sengimi ngegwalo sasele nami bayangidingela bafuna kungibulala. Wait. Verse 3 4 5 6 wathi Nkosi sibabulela abaprofeti bakho babhidlita emalathi akho sengimi ngegwalo sasele nami bayangidingela bafuna kungibulala. Kodwa uNkulunkulu wamphendula wathi ngidigcinele bamfula labangu-7,000 labangakasikhonzi isithixo lesingubhali. Nanyalo kulesikhathi kunjalo bakhona labasele ngekukhefa ngemusa. Ukhetha kwakhe kungemusa wakhe hayi ngemisebenzi. Ngobe kube ukhetha kwaNkulunkulu kungemisebenzi ngabe lo musa wakhe awusesiko. Pho-ke yini kusho ukuthi bamfu baka-Israyeli abakakupholi lokho labe bakufuna. Kodwa kwakholwa ngulabakhethiwe. Laba labanye bentiwa baba lukhuni. Okay. Let's have a ikhuluma nga-Elijah noma Elijah. Ufisa mvalo sathane la ekhasi empilweni yakhe. Ufikela ukuthi naye salabaleka. Angasawonde umsebenzi kaNkulunkulu, angasakhuluma kaNkulunkulu, asangasakhangisi kaNkulunkulu ngoba bese bababulele bonke abaprofeti laba bemetela indzaba kaNkulunkulu. Wasala yena. Nakakhuluma ke lapha athi uNkulunkulu akasilahlanga lesive sakhe. Sona lesingamfuni. Noma Elijah sibanisele mnengethu uNkulunkulu akusiwe abakhona.
Usibakhona ngibakhethile bang 7,000 uthi ngibakhethe ngemusa hayi ngoba bekhona laba kwendile. Haleluya. Ngoba uyatibonakalisa uNkulunkulu kulaba labangamfuni. Haleluya. Abayelelelani babethu. Uyabathola abantu labangamfuni. Uthi bebakhona awubathi basekhona labanye labamemetela ngoba bakhethwe ngemusa. Lolo khuluma ngabo wena uthi bobethembile uyabathi ukuthi kufanele singabe bangikhonda. Vele mhlambe sobakhweshile. Kodwa bakhona labakhethwe ngemusa. Haleluya. Mfunze bisonga lapha kulo 2. uNkulunkulu akazange asilahle siveli sakhe lasikhetha ngani. Anathi yini ukuthi umbhalo uthini nga-Elija? Nakamangalela ema-Israyeli kuNkulunkulu. Wathi, Nkosi, sebabulele bonke abaprofethi bakho. Babhidlita emalathi akho. Sengimi ngebhalo sasele, nami bayangidingela bafuna ukungibulala. Uyasaba unalolu valo. uNkulunkulu athi kahle silabantu obabuka ngamehlo bobethembula sibakhonda uNkulunkulu mhlamba kusibo. Laba uNkulunkulu lakunike bona. uNkulunkulu sameme usafuna usimemethele thine umbuso wakhe atosivumbulela abantu abakhethele kunebantu esingaboni ngamehlo kodwa baphenduka asibaboni ngamehlo banamaphandle badzinga ukuthi siziqinisele sibeketele. Lo mesekusele kancane nje ukuthi umzuze. Kodwa ngoba sonenivalo uthi nami sebafuna ngibulala sengisaba nokukhuluma ngikhulume ngaJesu Kristu nephila sophila ngokwesaba uphile ngobuba. Njengoba ngamavela kuthiwa abantu akusashunyayelwa kulawo mavela awusevele nje kuthathula isipheshana sidlevu seliphepha noma ngelikhasi linye umuntu ahlangana naye vela singabe ambuke usune uyafuna inkolo yaJesu Kristu abese uyamnika liphepha uhambe uyophila ngalo. Thina nawusendele umusa siphethe umbhukuthi weBhayibheli lapha. Uthe ngishongelo sibopha nje sibona siliphethe. Labanye baze bangafunda ukulifaka esikhwameni baliphathe nje njengoba kanjani. Asangifuna ukubonakala ukuthi ngiyakholwa kanti abanye bamemetele nenza abantu aKristu Jesu bamemetele lo mbuso nedi baphethele iBhayibheli. Haleluya. Uma ngalelo baIsrael ke-Elija uthi labantu laba ayibo abakufuni ababulala abadlali babulala nje nawe uyakholwa babulala physical and spiritual. Ngoba ungaphile enyameni leyo nkhazikazi wafa. Sokuhamba umuntu akusahamba umfana. Sokuhamba umuntu akusahamba umfana kaNkulunkulu. Ngoba umfundisi asina bakhuluma kufaka sibakathi fika kwenye indzawo labo sidlanda abanyenti. Sibafika labo bosidlanda maphakathi sifuna ukusita mfundisi abantu incebo bayamva sebamvile into zabo dimtshelele so uphethe imali. Bathi kuyasokusita ufunani ufuna sitimelele siyakuba isokusita asikena athi Nkosi yami ningaze ningisite ngathi sita mina bathi hayi siyabona la nje uyabona ukuthi awajwayeli vele asambe sohamba lemva kwerenki bafuna ukuphuthiza kahle. Usavela babo kwasela bacaba singihamba wena sibona ngisuka umuntu ngaye ngaba ngumuntu. Angisuka umuntu ngale ngaba ngumuntu. Ngoba kwase ngiyacabanga kwase umthamba usibashone phansi bambuke bavumbuke. Bakhoshele eceleni, baphindze bakhoshele eceleni bambuke umuntu moso. Asamsiye noma ngashona phansi ngivumbuke. Angisuka umuntu ngaye ngaba ngumuntu sengaba ngumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Umfana kahambi yethu hamba nemntana wakhe. Asaba umfana umbona hamba yethu sokadukile bamthontisa. Umfana ngihamba yethu umva ngekhala lomunye akasababoni labajwayele. Sebamthothisa abanye wabani umfana lo wabani umfana. Haleluya. Usekela amakhala Elijah asisengisele ngedwa njengoba nawe mhlambe la uphila khona. Usimphila ngedwa nje kunakhana Nkosi angini. Nawe usukhuluma ngaNkulunkulu basukuthi umuntu omusha. Lo ngakhuluma ngaKristu ukhona. Aningabi la kusindiswa babancane. Bayibasindiswa abantu basande isikole.
baphila baze bahamba baba bogogo nabomkhulu. Baphila ngaKristu, angenwe livi lehlukanisana netimvo. Letenda ukuthi letimvo langathi funa uNkulunkulu lathi. Ngathola ngabe bangangifuni. Ngathi bona kasebe bangangiceli. Uthi bona Elijah akafi abengathi. Usinkosi yaNkulunkulu mfisa kubelethela kangaka nje avika bulawa kodwa memethela athi ngishasa abhathele thoshe nasoNkulunkulu yivuka udle wena. Uhambo lakho liseluze wena ngeke ufe awungabulawa umuntu ndakulatha mina uhambe ngencole haleluya. Ngibona omnye umfundisi sebakhuphukele enthabeni bana Jesu athi mina asale sakha emadokodo la sakhe emathende ngoba le thende linyebela Elijah linyebela Moses linyebela lapho Jesu ngoba abesabona Elijah ngoba zangafa wakhuphuka ngemlilo. Abantu balo mfundisi ukuthi yena letaba kuphi ngoba labo basaphila la emhlabeni laba sabasaphila enyameni sebehlula inyama haleluya. uNkulunkulu labantu abamangalela bona uqhalo ngababona lemtikhethele bona haleluya. Ngicela mfundisi tofika lapho ngoba uNkulunkulu waphendula wathi ngigcinele bamfu labangu 7,000 labangakasikhona isithixo lesingubhali. Bamba la labangene njani bazalwane? Oh bathulile labemeni bahlala benzeli. Haleluya. Labangene njani? Labangaze basikhona isithixo lesingubhali. Lose beyond. Wasengigcinele labo ngelaba sinoma befika ini ufika sidliwa ini lakha lengafuna uNkulunkulu asicha ufesi yini kwendiwa ola langafuna uNkulunkulu athangwendi lapho hamba sambeni lapho kuyawuya ngekhani nangu semncaniswa ndakushana ngayathangeki nemethemba lwale ngeKalvari sababa kwasezulwini. Asamsobuka na mhlaba kubuka lentfo la ithanda nje uNkulunkulu athangika ngubuke njengemehlamba. Base ngigcinele labo labangazi bakhonda sithixo labangazi bena longafuna uNkulunkulu ngigcinele bona usenababone Elijah wona bona ngazusuwethu usuwethu abakhona batawuvumbuka. Ngiyabona ngosinaso ukuthi abo laba khona labo uNkulunkulu bathi ke thina sigodwa kwathi ngiyimo ke lapho. uNkulunkulu ngigcinela ubathi banene. Njengoba sifuna sithandazelo sithi kube khona labo uNkulunkulu labavuswa ngathi. Beve uNkulunkulu ngathi. Kuba nemfilo thithanda umthandazelo uSinkosi ngiyacela ngabandlule emhlabeni uma ungibambile bani ayiyekele lokho noma kumiyekele lokho elithuma dokumenti asi agcilatheke ngana indlela nayo. Ngoba bena sokubathi umthandazo wethu bazalwane haleluya. Ngane usubuhlungu umthandazo womuntu lo uyalumana uyakhahlela. Kaze uyamthandazela athi angeva sathana emendise kakhulu lento loboso emsabayiyekele. Haleluya. Usifame ngigcinele qhubeka. Nanyalo kulesikhathi kunjalo. Bakhona labaselenge ukepha ngemusa. Ukhetha kwakhe kungemusa wakhe. Hayi ngemisebenzi. Usinamanje losikhuluma kunalabangisele. Bakhetha ngemusa kaNkulunkulu. Hayi ngoba lo mfana athi ngisebenzile mina ngiyakholwa. Ngivele ngiyamsebenza usomunye mina bazalwane hawuvile sengathetha ngekhola mina ngiphilile kule vese ngizengaka ngisebenzile nje ngimbe ngentalo kwesonto ngimbe ngentalo kwesonto uyangibala uthi ke sengifike la khona sengikhibikile ngisenanzaba nje mina ngisemvuke nje usifike usuku lwami lokwendlula ngoba ngisemacetha ngengabasita nebafundisi bebasita okusholo nomzalwane bebasola bafundisi bebasita ngimi noma ngabe usole ini nje nafikile ngimi lengemnikako kuyayisana ezulwini lokho
bakhona labasele bakhethe ngemusa wami hayi ngoba bakhona ukhona bakhethe ngemusa haleluya qhubeka usima lapha verse 6 ukhetha kwakhe kungemusa wakhe hayi ngemisebenzi yebo ngobe kube ukhetha kwaNkulunkulu bekungemisebenzi ngabe lo musa wakhe awusesiwe haleluya kube ukhetha kwaNkulunkulu bekunemisebenzi ngase sebenzisa gabathisa imisebenzi yethu lo musa wangasasebenzi ngibonge mina ngithi mina ukuthi vele ngisebenzile ukuthi vele ngifike ngathanyela esontweni ngiyashumayela mina mhlambe ngihlabele akusiwa ihambe kanjalo akusebenzi kungaba ngizilo ngisho ngahlabela kangakanani noma bekuncema phambi kwengikhuthale ngaKristu Jesu nawe lo musa kaNkulunkulu awukho la kimi awusebenzi uNkulunkulu akekho kimi akusebenzi ngoba umsindo nje mahala size siwashe nangesipho nkosiyami insipho ekudula sigcoke sithe sonfeni kanti lo musa kaNkulunkulu singawathi lo mthando kaNkulunkulu nomusa wakhe sibeketelela imihla ngemihla ukwahlonye umhlabelele thina imihla ngemihla sikwenta mkhulu athi thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu ukhuluma lento akusihlabela lampilweni usunkosi nalamuhla ngicela ukuphakamise wena isithi vumba inkinga uthi ingozi ngicela kwenta wena ube mkhulu uthi sivumba ukuhlaselwa uthi ingozi ngicela kwenta wena ube mkhulu usitha ngoba empilweni yami ayisithi inkinga ngide ayisithi imphakathi ifika athi ngisitha ukuthi lo musa kaNkulunkulu ngiyawadi nasi kufika lempilo noma ngabe ivela ngaphi ihlobo noma inkinga lethini bese ngiyakubabisa ngifuni Nkosi leyidlule noma bebebethi imali engakana kuthiwe nababa umnika kwegold nesivuta ungipha ukuthi ngihambe ngithenge lokho noma salile sathana njengoba kushodeleni phasi lethitha emotweni ufuna ukuthi ihambe yekuphi bavula ngithi Nkosi wena uNkulunkulu utamnika utangipha ngoba uNkulunkulu ophana kwangifuna bastress nekwami kumemedela ngizaba kaKristu haleluya bakholwa kanziswa lento involved sisimati Kristu simati Kristu emandla akhe siwathi lo musa kaNkulunkulu lasibeketelele ukuthi thina nawo singahlubungi simkhonde uNkulunkulu enasasibekelela nabanye labamele wona sinena sibathandazele nawumbona nomfeni angakholwa ale ngaphandle ukuthi Inkosi ngicela zakubone lo mpilo yami imsondete kuwe athi mshasahlaba athi mina ngenze ngikholwe kulelo bandla lelo lela kunalo nje uthi babe ngenxa yami mina lenganjalo ngicela ukumthandaza asegcina abona wena haleluya hello abanye ngiyabalolotela haleluya umusa kaNkulunkulu kwanele bonke sine uyasibeketelela usifundisa umkhonda uNkulunkulu khamba ngokuthembeka nawe uyisaba lo musa kaNkulunkulu usifundisa ukuthi sihlale ekhoneni lakhe umusa kaNkulunkulu nalamuhla lo musa kaNkulunkulu ukhona thinaosiphila nje la ungabona ukuthi mhlambe bese kuphujwe lethuna lakho ebusuku basahlabelela ngalawa labenelela labahlangana khona bakhuluma nababo uSathane bangoba basilo sithi la akendluli baklo musa olathi thina nawo sedlula sikhona ngwasiphila ngemusa uzasomhlabelele siphila mahala thina eKristu Jesu siphila ngisho sinenamali siphile mahala imfakazi nalo umfakazi waloko nawe uyabonela ukuphila mahala phandle kwemali angikukhangisani ngento lengaphili mina ngikunika thina dlali lokhu ngingakudli mina cala la kimi lempilo ngiphile eKristu hayi ukukhuluma ngaye usuruselene disela ukuthi sikhulume thina ngaJesu Kristu singaphili ngaye obuke nje uNkulunkulu somhlolo wami nanyana bengisemhlabeni bani banenga bamemetela nizabadama bamemetela ngemlomo mina kodwa ngempilo bamemetela mina haleluya
buyela lapha lelo ucale ngalolu verse sithandaze. Usingathola la kufunza khona ecaleni. Na Isaya waba nesibindi nakamemethela livi laNkulunkulu athi ngakholwa kulabo labebanga ngifuna. Atibonakalisa kulabo labebanga kangicela. Uyamfuna uJesu namuhla. Ngathola kulabo bangangifuni. Uyamfuna uKristu Jesu. Njohledela nje. Bona ngifuna uKristu Jesu sempilo yakho ide. La isimiswe khona. Isime emoyeni. Isime emoyeni kushokolo umzalwane. Mfana moye mhlele ekhaya ukuthi engafika lo misi nibese bamtshele bathi wangathi mawusibisa business yami ukuse uthoko obudala kwesi ngento enjani ngoba sebathi de angiyoyisibisa thina nakule ngakutshela bona. Vele iqiniso kude nje umuntu osima emoyeni ungabe usima phasi noma usima edolo adibona kude lo ngakasimi usima phasi noma usima edolo. Haleluya. Na usima edolo usime une uptake na usime phasi usima nama undertakers lethi igolo tale phasi ma demon madle bomnyama Satan igolo sakhe. Haleluya. Lethi sokugcina lethi bazalwane abantu bafuna imali ikahle sonke siyayifuna uje bona siyithola nje la kwamabona ukuthi bathombekile abantu thombeka ngisho labasha atshela ungathola imali noma ngabana abantu ngabisa inyoka nasofuna kuyilahla ngizalahle ufuna kulahleka nami. Haleluya. Asingene emthini.